Imirwano irakomeje hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo arizo FARDC. Buri wese uri gufungura imbuga nkoranyambaga izo arizo zose. Mu bintu bya mbere yo guhitabona ni umujyi wa Goma. Umutwe wa M23 umaze iminsi mike cyane ufashe uyu mujyi ndetse kandi urufaya rw'amasasu uri kuvugira mu mujyi wa Goma hagati y'uyu mutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo arizo FARDC n'abambari bazo. Ubwo kandi ku munsi wa gatandatu ushyira ku cyumweru umutwe wa M23 wafataga uyu mujyi wa Goma, ingabo za Kongo zimwe na zimwe zamanitse intwaro zitangira guhungira mu gihugu cyo mu Rwanda bibaka ubuhungiro. Ubuyobozi butandukanye bw'uyu mujyi kandi wa Goma n'ubwa Kivu y'Amajyaruguru bwo bukaba bwarahungiye mu mujyi wa Bukavu igitaraganya baciye mu bwato. Uyu mutwe kandi wa M23 kimara gufata uyu mujyi wa Goma, mu bintu bya mbere bahise barwana gufata igitaraganya muri uyu mujyi, akaba ari igitangazamakuru cya radio ndetse na televiziyo by'iki gihugu aricyo RTNC ishami rya Goma. Mu mashusho kandi yagiye anyura ndetse acacana ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, akaba ari amashusho yerekana abarwanyi b'umutwe wa M23 ku mirongo binjira muri mujyi wa Goma ndetse kandi bishimye bari gukomerwa amashyi n'abaturage bose batandukanye bari basanzwe muri uyu mujyi wa Goma. Kugeza muri kano kanya kandi biracyagoye cyane kumenya uduce twinshi dutandukanye turi kugenzurwa n'uyu mutwe wa M23 wamaze kwideklara yuko wamaze gufata uyu mujyi wa Goma, kandi biracyagoye cyane kumenya utundi duce twinshi dutandukanye tukiri mu maboko y'ingabo za Kongo bitewe n'uko ingabo nyinshi zitandukanye zamanitse intwaro zigahungira mu Rwanda. Hari izindi nyinshi zitandukanye zanze kumanika intwaro ndetse kandi zikaba zikiri kurasana n'uyu mutwe wa M23 kugeza muri kano kanya. Mu gitondo kandi cy'uyu munsi wa kabiri nibwo mu bice byinshi bitandukanye by'umurasirazuba bw'uyu mujyi wa Goma hari kumvikana amasasu menshi, gusa nta masasu y'imure zikomakomeye cyangwa se ibisasu kirimbuzi byumvikanaga muri iyi ntambara. Nubwo kandi ku munsi w'ejo mu ijoro akaba ari ingabo za Kongo zamaze kuvuga yuko zisubije uduce twinshi dutandukanye twari twafashwe na M23. Gusa kugeza muri kano kanya umutwe wa M23 ukaba nta kintu na kimwe wari wavuga kuri iryo tangazo ryatangajwe n'igisirikare cya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ikomeje gushyira imbaraga nyinshi mu gusaba akanama gashinzwe umutekano ku isi muri UN yuko kafata ibihano bitandukanye igihugu cy'u Rwanda bitewe n'uko bakomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda cy'uko gikomeje gutera inkunga umutwe wa M23 muri iyi ntambara kirimo kirarwana muri Kongo. Gusa u Rwanda narwo rugahakana rwivuye inyuma yuko nta bufasha na bumwe baha uyu mutwe wa M23 muri iyi ntambara uyu mutwe wa M23 urimo urarwana. Ku munsi w'ejo kandi bwo twabonye perezida mukuru w'igihugu cya Kongo Felix Tshisekedi akoranye inama y'abakuriye inzego zose nkuru za leta muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu nama yari igamije kuganira ku biri kubera muri uyu mujyi wa Goma ndetse kandi no gushaka igisubizo kirambye cy'uyu mujyi. Mu bisubizo kandi byaganiriweho muri iyi nama bigomba gukemura kino kibazo, byemejwe ko hagomba gushyirwaho ubuyobozi buhamye bwa leta ya Kongo bugomba kuyobora uyu mujyi wa Goma. Nubwo kandi mu bintu byinshi bitandukanye byaganiriweho muri iyi nama yari iyobowe na perezida wa Kongo ariwe Felix Tshisekedi, ibyinshi bitashyizwe hanze, gusa bikaba byatangajwe ko amasaha make cyane ari imbere Felix Tshisekedi araza gutangaza imyanzuro yose yavugiye muri iyi nama imbere y'abaturage. Nyuma y'uko kandi umutwe wa M23 umaze gufata uyu mujyi wa Goma, ubwo ku munsi w'ejo humvikanaga amasasu menshi iruhande rw'ikibuga cy'indege giherereye mu mujyi wa Goma, aho hano ku kibuga cy'indege harimo imirwano ikomeye cyane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo arizo FARDC. Ingabo za Kongo zirinda iki kibuga cy'indege bitewe n'uko arizo zari zafite, gusa umutwe wa M23 nawe urimo urarwana kugira ngo bifate kino kibuga cy'indege kijye mu maboko yawo. Kuri uyu munsi kandi mu masaha mu gitondo agana saa 4 za mu gitondo akaba ari umuvugizi w'uyu mutwe wa M23 ari Lieutenant Cody Wiringoma abinyujije ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, akaba yatangaje ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafashwe n'umutwe wa M23 kandi bidasubirwaho. Guhera ku kanya kandi mu masaha yose yakurikiragaho hahise hatangira gucishikana amafoto menshi y'abarwanyi ba M23 abenshi bahagaze mu kibuga cy'indege kandi batujwe nako nta ntambara bari kurwana, byerekanaga ko bamaze gufata ikibuga cy'indege cya Goma ndetse kandi bamaze kucyambura ingabo za Kongo arizo FARDC. Ku munsi wo kwambere kandi umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ariwe William Ruto, perezida w'igihugu cya Kenya, hakaba yaravuze ko iyi ntambara iri kuba mu gihugu cya Kongo ikomeye kandi iri gutwara abantu benshi. Yongera kuvuga kandi abayobozi b'ibihugu byombi ari cy'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yuko bakwiye kwicara bakaganira bagakemura iby'aya makimbirane hagati ya bino bihugu byombi. William Ruto kandi perezida mukuru w'igihugu cya Kenya atangaza ko abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bazaterana ku munsi wo kuwa gatatu mu nama yo kuganira ku kibazo cy'amakimbirane ari hagati ya Kongo n'u Rwanda ndetse kandi n'imirwano imaze iminsi iri kuba mu mujyi wa Goma hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo arizo FARDC ndetse n'abambari babo haribo FDLR basize bahekuye igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Gusa nubwo kandi ku munsi w'ejo kuwa gatatu hateganyijwe inama y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, bikaba bikomeje kuvuga ko perezida Tshisekedi wa Kongo atiteguye kuboneka muri iyi nama bitewe n'uko kandi byashyizweho umucyo n'umuvugizi wa perezida Tshisekedi ari Patrick Muyaya Katembwe, akemeza ko perezida Tshisekedi wa Kongo atazaboneka muri iyi nama ngo bitewe n'ibibazo by'umutekano biri kuba mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Mwene makuru kandi ari gutangazwa ko ari ibiro by'umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo ariwe Cyril Ramaphosa byemejwe yuko perezida wabo ariwe Cyril Ramaphosa
yamaze kuganira n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro cyabereye kuri telefone, ndetse kandi baganira ku kibazo cy'iyi mirwano iri kubera mu mujyi wa Goma. Ibi ngibi kandi byemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ariwe Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri. Akaba yatangaje ko ikiganiro cya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ikiganiro cyabo cyageze ku ntego, ndetse kandi haganiriweho byinshi byakorwa kandi ko cyatanze umusaruro. Iki kiganiro kandi cyaba cyabaye nyuma y'uko abasirikare bagera ku 9 ba Afurika y'Epfo bapfiriye mu mirwano yabaye hafi y'umujyi wa Goma. Akaba ari imirwano yabaye ku munsi wo ku gatandatu w'icyumweru gishize, bigatuma abanyafurika y'Epfo batandukanye b'abaturage botse igitutu gitebwa kuri Perezida wabo Cyril Ramaphosa bitewe n'uko abasirikare ba Afurika y'Epfo bari gupfira hafi y'umujyi wa Goma w'umusubirizo. Mu gitondo kandi cyo kuri uyu munsi akaribwo abaturage benshi batandukanye b'abanyakongo biyabije imihanda yose bari kwigaragambya ku buryo bukomeye cyane, bashinja igihugu cya Amerika ndetse n'Ubufaransa yuko badakomeje gushyiramo imbaraga mu kwirukana uyu mutwe wa M23 muri uyu mujyi wa Goma, ndetse kandi bashinja ibihugu byombi Amerika ndetse n'Ubufaransa uburangare bwinshi bukomeye bwo kurebera aba barwanyi b'umutwe wa M23 umaze iminsi mike ufasha umujyi wa Goma. Mu gihe kandi kuva ku munsi w'iki gihugu cya Amerika ndetse n'Ubufaransa bakomeje kuvuga ko umutwe wa M23 kuyekorekura imijyi yose yafashe, asibye gusa kandi ngo nibihereraho ugasubira inyuma. Kuva imirwano kandi yatangiye gufata umujyi wa Goma ku mutwe wa M23, hakaba bamaze kubarirwa abasivili bagera kuri 18 bamaze gupfira muri intambara mu gihugu cya Kongo, sibyo gusa kandi abagera ku ijana bose bagakomereka mu gihugu cya Kongo. Mu gihe kandi mu gihugu cyo mu Rwanda bamaze kubarirwa abagera kuri 5 bose bamaze kwita Imana biturutse ku masasu avaga muri Kongo kagera mu Rwanda. Mu gihe kandi bamaze kubarirwa abandi bagera kuri 37 mu gihugu cyo mu Rwanda bamaze gukomereka biturutse kuri imirwano iko bakurya Rubavu gusa muri Kongo, gusa amasasu akambuka kagera mu Rwanda akaba yagera kuri bamwe na bamwe. Niba kandi uri mushyashya kuri uyu muyoboro ndagushimiye, ndagusaba kwiyandikisha kugira ngo ubashe kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro byose babisanga kuri Ozone Info. Ushaka kuduha inyunganizi cyangwa se igitekerezo wajya muri comment section ubundi ukacyandika tukazakiganiraho ubutaha. Ibiganiro byacu nakagaruka ndabashimiye.